Imamo raspravu kako treba stisni ruku. Ulazimo na vrata i sad se pozdravljamo. Pozdrav, ja sam... Ma šta je ovo? Ne možeš ljude pozdraviti evo ovako. Nije, ne znam se. Dođeš i kao, pozdrav, ja sam... Pozdrav. Pozdrav. Pa to treba bi malo da ga osjetiš u ruci ovako. Stisni lipo. Ponovo. Pozdrav. Ko da si me ovako uvatija. Ajmo ponovo. Evo ja neću ništa staviti. Pozdrav. Vidiš. Pa ti tako daješ ruku, moraš stisni ruku. Stisao sam ruku. Pa ovo nije ništa. Ovo je normalan stisak, ja ne mogu ovo da uradim. Pa tako čovječe. Stisni malo da kost osjetiš. Treba da nešto izglopova. A još jednom. Pozdrav, ja sam Marko. Jer ti osjetiš moj stisak ovdje? Osjetim. I jer tebi smeta? Mene nikad tako nije... Bože, sad. Aj ti sad mene stisni na taj način. Savršeno. Sad ćemo ovako ko neke maslačak rukica. Predobro, kad ga ovdje osjetiš i ovdje. Moja teorija je da ne treba da se zaleće ovako. Pa ja to ni ne radim, bogoljube. Niti treba da bude jak stisak, treba da bude... Treba biti jak. Mogu li ja tebe? Vidi kako ti držiš ruku, kurac je. Pa lipo stavi i ko primi me za ruku i ovako. Čovječe, ljudi vole. Da. Ovo je preagresivno za ženu. Ma nije, žena to voli, čovječe, dragi. Mi to ni ne znamo. Razilazimo se i prekidamo.